Shubor nakaslem jong unongsan hima. WSP ya thule mengi kum kaseng ke AP sngeu ba berkot pi fa sho menen jenmet ke don ke jes ngomong kau lagi iba berkot juga cak kendriu kepor sekepor jak mungkin jinjab susi ba kini kiri transnam dan mesin berplau juki kitbu ban khat jubor ke cik em jang beri lului di menen jerniat ke tengko bat ne unoram seng jumi ba dinas pensong bereru vice president jengka acan wayam mau jam net apa mau bro zon di hadin bagi la tip ikini jingja ila mare sekitu kejaga kerja kini jingja nang ila po yang tu ka hapo ke jingilam jong Sherman jong ka rapid action team yang seng la mare udwot kelam da apsu ya ka ambulans kelam da apsu ya no ngela su thap ke kali jong vice president jongi paket daladi ya ka jong sa jong ba ya ba dinas pensong paket di daladi su hospital dan ngela po ya possible yang bersyid ya hospital hospital kita try itu nurse sister kalau ya ada sitom mas boy kita sim wud ya kam ban garap ya ne kat jongi di agak juga poru hadian bah ngila de po yu ngidang mare manlet hai biang sepo menarting na kebenta banding kem yu tu brio bela siapa menpai ba dan rai ke susi kalang bangin lale itu spot utu brio mendon su kilawan ra kulit dan nagal yang jongi ngila budin ngau balada kira sepo sibil hospital ni kwa bani kedu yu ne brio ndai bangin syok ngendat andai bangin keli yu sapang uta uwei pat upoi bala like patman jemian namar gidan arngot but they ne upoi hi bo pensit yu ne kena jungi transnam ne dei na kadau jung ne upoi hi bo ne kena ulanot ban le adu kena kampojat te kai ke ba susi isu kalong ba kini ki kena kasi ke jungi ke babon khamtam kini ki drug addicts keju yalang perlok ba begini kelajat tekene ke jinglang perlok ke jongki begini kelajat ke penslor gini ke poiwer ke poihap ni kelajat ru begitu singau singan namal gidan kena kasi ke jungi ke kubor ke basai ke bangi kwa bana nak seng syakini ke drug addict kalong ba nagalang juga seng ngin budin imat kalau ada ke por ingi kum ke seng ru bangin penmi no ya ke kanhon ke jungi banilek tama persyak ya kini mendi drugs but ikin di drugs nomor ngi iba nakapor sa ke sarkar Meghalaya kaju penlut ke pisah ke jongka nak menta jo kini ke drug addict nalor bagi di kini penjat ke lang salang nalor ke yo ru ke skim ke per tengah skoban au kini ke por mana kalian juga seng hi imat ngidawa ba mental ada amla ke sarkar berpendu inu drugs ya so bhaw di kitu jing mentoi ke PI kini ke drug addict ru imat laden persange no namar boleh la phemla mentek la kam ya drugs bawon supply na ba kani ka bak nitip sai kalong ba ka sarkar rengkat bagi officer jo ka sarkar kembangi la yo jing tip na ji syakam jo ji pulit ba per kisnam ki baladap kita kinong khai drugs kadon ka link jo ka sarkar bagi ni kinong khai drugs tangi kita usai kum gesak balada ka sarkar Meghalaya pok jing la kontra sama kemla mentek la kam control ya drugs bawan sepok jalan Meghalaya kan poi ke por bagi jalan Meghalaya kan mi fair bagi Philippines kan mi fair bagi Mexico kan mi fair bagi Weipat kiri siapa South America kini kiri ki bala jelai drugs pat ke jingnya peniap beri kolong besar kai ngem kwa bagi jala jungi ke jalan Meghalaya kan lam kum kini kiri siapa ke doba jangka Afrika Amerika bat kiwe kalau ka dai bat la bente lakam immediately nadu kani ka khlemat ka bangi kran lamar anda mangingila shimi ka anik til jong bat yaune ubriru utu bala escape nun mer bala phat nun mer lada ki pulit ki islam ka rapid action team juga sang kan ya hi bangin thuat hi lada ngi yo mangi ngin jong wat ngawi ai namar sun bala poy ki jongi ngim tep kai wanja tan ki pulit lada ki kwa ba kinom kan no yangi kum gina lap sang halang ba ki shimi ka anik til jong ki pulit ki dai ban kam mardor ki
yang ni harpoi ai bawan ban pensyat pensat bodai ru unang kentu kan syat ya uni khana ban ong yal luti kini breu ka jeng temu men met kini ke arngot kalong ban luti namar kitep basngi sajan kinong belaki ya bainong ta hak tu ke jaka ka badum di dang ya song hang tu kita layat kejap kumba sitang ngenta ye kila di biri ke bam kwai tang namar bas di biri bam kwai kin wan kin cha no ban thumu ban luti da boleh hari jongi mlong syu se bangin ya singan hatu ki kon kabri ni tap kin mlong singan syu hari la jong ta kasang ka ong tang kan ne kini ki poi wer ki poi ha ma kini ki mandarli da husyar bhan namar ndalai tang kho ban ngi ngin pen i de kam bat nginom salia su yen wen wana mar blai ban yada la ki jong par persnam ngidon ye ka hak tum ke jai bele kembalang mentah hadin bah menem step ngina poi yang ni ar siteng step mar sempoi appreciate ru igni ka hospital lang ni namar ki nang training ki doktor ki nurse mas sempoi kila shimud wud ka kam ke jongki kila ra aspo x-ray la le CT scan ke khli nang ta kila le ki jong kam prokhat hadin la le x-ray la yo report hi menta jenmet ngiwan hang ni na kaliang jongki doktor ki ong ba prokhat kalong normal kam don kanu kita ka jing defect ka khli la ne ka score handrai ki sudai tang namar ba la ngam kawat na po jan score ta kadau miet possible ki ong bam la so ban set ka snam ka ba situ de ta kadau ki refer no sini la refer sini nang ni ki la pan bed ki la dable tu CT scan ni ki ong ba kam don problem ye teu la ban mi do menta tena kaliang jongi hadin bangila konsol badu neu vice president juga mauzam unit ba dinas mensong ong bang anak sautelat de kini ke hospital lang ni ke ong ba em nomor normal de la ban discharge no ngi su ong tangkat ni lada uneu dokhat jungi wong ba umpal la berlet sayeng kani ke hospital kadai ban singap ye kata namar balai wat su ong tamba kani ke hospital kadai ke bakamai kani ke jingwan jungi ni dokhat jungi bangir bu hang ni ke mut ka klem ai kamai ye kani ke hospital nak kata kadau ki kwan penmi na udwot lada upre upar klan maru ya mentangin keren kini ke bor dengan hospital ki doktor bagadi ban sha ashwai u bon sia ni tar hadu mon so klan mu lade ars ngilai singiru lam da kom tana gal yang jongiru ngidal la jong ke bor ban pen i ha ka bede bukan ke jing e jong ne u dokhat mu jongi Abiang mah, kulo sibon. ya